Mandibulise lo thethayo nguLuvuyo Mpukane wale kumhlaba waseMount Elifu e-Eastern Cape. Lapha ndifuna ukunikeza abantu abanebhizinesi okanye laba asebenza ngabantu iyeza lokudonsa nje xa ufuna ukudonsa noma uyathengisa noma umuntu wabantu. Nali liyeza amafutha embuzi, umhlehlo lowaya wembhokhwe, ende ngumhlehlo lowa wempala, kube ngumzaneno, kube ngummemezi omhlophe. Uyaguba ke lo mmemezi nomzaneno ugube kube yipowder udibanisa namafutha and then wenze amabholanyana ufake emalahleni uqhumise. Exesha kuqhumayo ke uyathetha kokufuna kwenzeke, ubize okufuna kwenzekile noma ke ukhwaze ukuthi ke makeze abantu bazothenga, mabengene abantu. Uyothetha nje ngendlela wena ufuna kwenzeke ngakhona. Okunye ke kuye kubaluleke ukuba ke umuntu xa esebenzisa iyeza aqala azikline. Ungakuthatha mhlawumbe okokuqala umhlamba amanzi, umaphipha, umlahlankosi, umhlakaza, ufuthe, ugeze, ukhuphe isichitho kuqala. Kubalulekile uba phambi usebenzisa umuthi uqale uzikline, ngoba kwesinye isikhathi or kwamanye amaxesha ufumane uba into zihamba kancane ngenxa yesichitho. So kubalulekile ukuba ke izinto lezi uzenze ngendlela ukwazi ukuthi uvule ukhuphe isichitho kuqala. Nenye into ke ebalulekileyo ke ongayenza xa ngabe ungenazo ixesha elinintsi lemayeza, i-gumtree, la maxolo la aziwelayo kwi-gumtree, uyawathatha nawo uwatshise abe ngumthuthu, usefe ube yiphawuda kahle, ufake indweni yakho azoba sefu khona. Uthi xa uhlamba usebenzise wona lo mthuthu lo. Uyanceda kakhulu, uyakwazi ukuwukhotha futhi uvule into zakho ngendlela. Ngiyabonga.